I dobar dan, dragi gledatelji, ja sam si Gazda i ovo će biti jedan kratki video, dakle da vam čestitam Božić, znači sretan Božić i sve najbolje. Evo tu je jedan mali Borčić, čuj mene, mali veći od mene, mali Borčić, malo ne znam snimat. I sretna Nova godina, dakle sad dobro nije još Nova godina, sad će 11 sati 45 minuta, dakle i ovim putem bi vam se htio zahvaliti za 80 subscribera i 1400 i nešto pregleda. I htio bih vas obavijestiti o jednom novom serijalu na mome kanalu, dakle bit će 10 stvari o nečemu, znači 10 stvari koje možda niste znali o nečemu. Pa ovi vatrano, ajde još jednom. Hoće još jednom njemu neće još jednom, dobro, nema veze. Uglavnom to je bio jedan veliki crveni vatromet. Dobro, uglavnom, evo vam jedan Bočić, evo još jedan to nešto, dobro, uglavnom. A vi u komentare stavite o čemu želite da snimam. Znači taj novi serijal koji budem snimao. Vatromet, hoće vatromet, gdje je vatromet? Gdje je vatromet? Nema vatromet. Ja mislim vatromet je jebiga. Znači vi recite o čemu želim da snimam, o čemu želite da snimam. I ja ću to snimiti, mislim, ako sam u mogućnosti ja ću snimiti, ako nisam jebka. I ja ću, što je ono, sve je tamo nešto, kao, to je petat. Šta sam sad htio reći, šta sam zaboravio šta sam htio reći. Dobro, uglavnom, dragi gledatelji, još jednom sretan Božić i Nova godina.